So I'm not sure guys because sonke sabantu siprefer izinto ey'ngafani. But ngingasho ngithi konke kulele ekuthenini neni-relationship yenu nifisa ukuthi ibe ne-structure esinjani, nifisa ukuthi niphile kanjani kuyona, niy'create-ela-ke umhlaba wenu wakuleyo relationship yenu. Uma ngabe le wena uprefere ukuthi uma sekuthiwa ngiyaphila nami hhayi kuhleke bese liyavalwa ifayile liyagoqwa liyobekwa lapha. Hayi guys, asikhulumeni everyday, asikhulumeni guys. Uma yiphela iy'ndaba, hlebane ungcono, hlebe ngama-relationship abanye abantu, hlebe ngezinto nje ngumakhelwane, hhayi kakhulu phela, nakho ukuhleba kuyaqhatha but yabo nje nikwazi ukuthi bekhona into enizokhuluma ngayo. Inhloso ukuthi ukubona amabukela emakhaya igama lami lethu kuhle ngwadlala bafowethu nalazo daba. Welcome to another episode or the first episode yeLetho Kuhle show. So angizoyibiza ngagama, igama loyivelela ngendlela. Guys, you all know ukuthi kuthiwa umfundisi ulindwa ngeculo. So today I decided ukuthi ngenze i-podcast answering amanye ama-questions lezi enihlezi niwabuza kuma-inbox, niwabuza ku-WhatsApp, niwabuza from TikTok. So the first question that I got, umbuzo engike ngakhuluma ngawo ukuthi ngabe uma ngabe sesithandana noma sisebudlelwaneni okanye kwi-relationship kuyaphoqa yini ukuthi sikhulume every day? That is the question that I often get. So for me guys, once sathandana kufanele sikhulume every day guys. Nanokuthi iqiniso lempilo ukuthi ayipheli into ongayikhuluma nomuntu wakho. Two, uma ngabe nithandana kunokukhathalelana, kune-connection phakathi kwenu nobabili, obviously kufanele nixoxe everyday because omunye uma ngabe sethule nomunye engasezwa komunye ukuthi kwenzakalani kuyena uzokhathazeka. So but khumbula-ke nami ukuthi this is my opinion. I'm not saying onke ama-relationship kunjalo noma kufanele kube njalo. That is why I always tell people ukuthi kufanele ukuthi ni-create i-environment, ni-create i-structure se-relationship enifuna ukuthi niyiphile nokuthi nifuna ukuthi niphile ngaphansi kwemigomo ethize yayo. Yabo, because bonke abantu bona benempilo ethize abayiphila kuma-relationship, impilo abasuke beyi-create-ele yona. Abanye bayiphila emshadweni, impilo abasuke beyi-create-ele yona through ukuvumelana okuthize, through i-communication ethize, through ama-decision athize abawenzayo. So for mina, ngoba ngumuntu mhlampe noma I'm one of those people or one of those gentlemen abanothando oluningi, abanesineke. So for me, I believe ukuthi uma ngabe nikwi-relationship kufanele sixoxe every day. Uma ngabe ngeke sizokhuluma ngakho okungenani, ngitshele ngosuku lakho, ungitefele nawe njengezinye iy'ngane uma yitefela abantu babo, ngizolalela nami ngikutshele ngolami, luqhubeke njalo usuku. But at least ngiyazi ukuthi deep down umuntu wami u-right because siya-communicate naye. So uma ngabe ingekho-ke iy'ndaba, mhlawumbe ingekho leyo connection, iy'ndaba zingakheki, hlebani okungcono, nihlebe ngabantu, nihlebe ama-relationship abantu. Ya, khona ama-relationship anjalo. So ningaba futhi leyo couple leyo yabo, ukuthi uma yiphele ezinye iy'ndaba nikhulume ngezabantu, still fine as long as nizo-communicate guys, lokho kubalulekile. So okunye engingakusho guys, kubalulekile ukuthi kukhulunyiswane because I don't understand this thing yokuthi sisebudlalaneni kodwa kufanele sikhulume everyday, umuntu anyamalala usuku lonke. Uma ekubhalela ekuseni usuyoze abuye ntambama. Uma ngabe umbhalele ekuseni mhlampe wathi ngiyaphila nami, liyabe seliyavalwa-ke ifayela lapho liyagoqwa liyobekwa seloze livulwe ngakusasa futhi ekuseni. I don't understand those kind of relationships guys, but for me ngiyakholelwa ekuthenini kukhulunywe everyday guys. Uma ngabe nje sazi ukuthi senzani, sivumelene ngento esiyenzayo. I'm not sure noma mhlampe ngoba ngomunye walabantu abathanda into eqondile ne-direction. So but for me I believe ukuthi kubalulekile ukuthi everyday sikhulume. Lokho okuncane just ukuzwa impilo. Kuningi okwenzakalayo osukwini, usuku lude, kuningi okusikhubayo esifisa ukuthi bekhona abantu esingabaxoxela, esifisa ukuthi ngakhona abantu esingabatshela nje ngalo usuku lwethu, basiphe indlebe basilalele. Uma kuthi kusiphathe kabi kakhulu basiduduze, sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu wami uhlezi la eduze ngaso sonke isikhathi. So I'm not sure guys because sonke sabantu siprefer izinto ey'ngafani. But ngingasho ngithi konke kulele ekuthenini neni-relationship yenu nifisa ukuthi ibe ne-structure esinjani, nifisa ukuthi niphile kanjani kuyona, niy'create-ela-ke umhlaba wenu wakuleyo relationship yenu. Uma ngabe le wena uprefere ukuthi uma sekuthiwa ngiyaphila nami hhayi kuhleke bese liyavalwa ifayile liyagoqwa liyobekwa lapha, nalapha ayinankinga as long as inisebenzela nobabili. But for me nabanye abafana nami, I believe ukuthi kufanele kukhulunywe everyday guys, especially women. Some of them bayayidinga i-attention, bayadinga ukutefa, bayadinga ukulalela. So nami I'm one of those gentlemen abathanda ukuthi nje bakhathalele abantu babo, uzwe ukuthi usuku lakho lukuphatha kanjani because kuningi okwenzakalayo osukwini.
Okay, khona ukulala kahle, ulale kahle. Hayi, okay, hhayi ulale kahle. Into enjalo nje, simply conversations. Not ukuthi kuze kube khona mhlawumpe into ethize niyidinga idown enizovumelana ngayo ukuthi iyabanjiswana njalo. No, just simply conversations nje, iwona ngenza ukuthi izinto ebe-right. But-ke that was my opinion. Sengizwa ukuthi ngokwakho ngabe kumeleni ukuthi uma abantu bethandana noma once saqala sasebudlelaneni sekusho ukuthi lokho sikhuluma everyday noma sikhuluma ngabe livela ithuba. Because bakhona abantu abanjalo buya after a month, after a week, after 2 weeks athi hayi ifoni yami befile. Oh hhayi hey, yaphila njalo yabo. So it depends ukuthi i-structure se-relationship yenu sikanjani, niyakhe kanjani nina. So kubalulekile ukuthi as long as nisebenzela nobabili kungekho safarishayo, qhubekani naso. Uma kukuthi uyasafarisha mhlawumpe yabona ukuthi ufuna umuntu okhuluma nawe everyday, mtshele umuntu wakho ukuthi hayi bo, mina ngifisa ukuthi singaxoxa nawe everyday, ngizwe ukuthi unjani. Ngiyakhathazeka uma ngakubona efonini, ngiyakhathazeka uma ngabe ngakubona mhlawumpe ku-Facebook ungangifonelanga, yonke lonto leyo. And then-ke siyobona na ukuthi wenze njani if kuwukuthi usuzame ngayo yonke indlela but awumtholi lowo muntu lolo uhlobo lo muntu omdingayo. Because some of the decisions akufanele uwathathele ithina but kufanele uyithathele wena. So yeah, I believe guys, kufanele sikhulumisane guys. Kufanele sikhulumisane guys. If i-connection ikhona, if kuwukuthi siyathandana ngempela, if kuwukuthi siyakhathalelana, hayi guys, kufanele sikhulume njalo. So nje kunjalo ngenza kwethu. So that was my opinion. Noma that was my answer ekuphenduleni umbuzo engihlezi ngiwuthola-ke from abantu ku-inbox ukuthi ngabe kumeleni ngempela ngempela ukuthi uma ngabe sikwi-relationship noma sithandana sekufanele ukuthi sikhulume everyday. So I don't know guys, kuwena ukuthi uprefer kuphi, umuntu nomuntu uzazi yena. But for mina nabanye abafana nami, hayi guys, asikhulumeni everyday, asikhulumeni guys. Mayiphela iy'ndaba, hlebane ungcono, hlebe ngama-relationship abanye abantu, hlebe ngezinto nje ngumakhelwane, hhayi kakhulu phela, nakho ukuhleba kuyaqhatha. But yabo nje nikwazi ukuthi bekhona into enizokhuluma ngayo, inhloso ukuthi uzwe ukuthi u-right yini naye, azwe ukuthi u-right yini, nokukhathalelana nje nothando-ke ne-connection. For mina ayipheli iy'ndaba phakathi kwakho nomuntu omthandayo, hlezi zikhona nje, ziyayi-create-ekela zona yabo. So that is why sometimes kuthiwa engathi ukuthi ungaqondana nomuntu oyilolu hlobo lomuntu oyena nawe, so right, nizokwazi ukuthi nimeshe yabo. Abanye ba-prefer ukuhlukileka, I don't know. So yilokho nje bengifisa ukusho. This is my first episode la kwiLetho Kuhle show, and ngiyathembisa ukuthi maningi ama-topic asazoza nesisazokhuluma ngawo. Ngiyanithanda kakhulu. Before ngikudedele, please like, follow, subscribe bese uyayishare le video ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sikhulise i-channel yethu.